Thank you guys. مجمرة كلمة نبتي برنامج مخاليسي تي برنامج دقربكم تي برنامج دالكم فنان تي توم مهران بلاس توم تستيمونيز جبركم تستفايز جبركم كل عطوم سي طعم يقني لك بلوكم دلي توم ديت فلتوني يعني مسفن بيتروس بحال أب construction industry سرح I'm a senior planning manager أب highway England ብዙሕ ግዜ ፍናን ክእድሙ ንከለዉ መፅኤ ተፈላለየ ዓይነት ናይ ኮንስትራክሽን እቲ ዘለዎ ዴቨሎፕመንት ይኹን ብዛዕባ እንታይ ዓይነት ስኪል ከም ዘድለይ እቶም ኣርቁተይ ኮይነ ብዛዕባ ሙሰይ ጆን ህሪ ኮይና ብተፈላለየ ፕሮግራም ኣቅሪብና ኢና ገሊኡ ሰባት ፐርሰናሊ ዝረኽቡና ኣለዉ ደቕቡም ግን ስጋ ሕጂ ነቲ ፍናን محواسي درجة حواتي مسرحي لسخونسي من كم كساي وسدوني كمان قبونا أيو مقلقال كم زي باولوس بلو نعيسي بيت السبي كمان I feel emotional نسبسي مجيب بهانسات تبلع مجبي why not knowledge share ده مقبارسي انتا يتقبو I don't see any reason مجبيو أنا سيدر لي الناسي مجبيو نود السب سب مدهني سلسخونا سي نحن كموينا سلازي سي أبتدلين information زي بليو تايم سب information كراكب كارلو مدهني كم دركب زو سلازي قصرو نعاه كم مدهني جيركم حازو لك ولكم دلي أبزي لما أنت مسئي زي لهم زي information share قبلكم ترحي مسئي بلو حجينا بتو programming كأتو thank you you ready Dello? Yeah okay now the anti zayos matsahu program si the future of the construction industry is bill mazalo ti na construction industry እንታይ ይመስል ትኽሳዩ when many of the one ተዋሳቲ many drives ገብሮ ይትህቶ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ construction ከምዚ እንደሊና ዝብል እቲ client ናትጋዩ ድሕሪ ኢኮኖሚ ናይ ተኣዲ ውስኖ government ማ regulation ገለ ክውፅኦም ድሕር welfare like an employee كما يجرم كستيجبرو تكلم demand مالتي ده ما متعلق ميدا مالتي نتي construction تجبرو كله كستيغيري جديد غيريو تي quality يكون تي كندا يجنزب كم يجرك تفكات ودوزبل كله أبجمد تي خاصة أنت عنا skills leverage ليكا menu knows to go over قاليو. The next one is we change it to building information model which is the latest the building information models كله نقدر تحت integrate تكون قدم construction سي قدم نيرو quantify قبل حجيجن data sense غيرهم كل نقدر تبي information technology تقامل الله سلازي the tools change the material change the equipment كله تغير الله هجي كلمة نبتي على program خالصي the next one video career كومي to give you a little bit of idea داش من دايكم زخونة يرأي له مش؟ هو تباله. أوكي. لنسوي تباله.
Okay. Hey, I'm Joey, and I'm one of the 30 AI voices from SpeechLab. You listened to this video until now and you probably couldn't tell I'm not a real human voice. That's because I understand exactly what each phrase is saying, and I know how to put inflections in my voice, just like a real human would do. With SpeechLab you can generate... Sorry guys. Right. ده كريكم ده ليه مثلكم construction industry completely تغير له to even the last 20 years into كمان never technology completely redundant out useless كوين له completely we use completely new technology new method even the design even knowledge كمان بعلو أوقات بحالسي بعلو no longer required كم ده عينتي وقت كمان هذا اللي is obsolete so you need to نفسها update قبر لك so let's see the building of the future أبزي UK كمان يكون أبسط العالم سي كم ناس مستي جزء ما تحصل كده قبر لك usable قبل دالي مالتي هجي the future construction job is very dynamic يكايريو هجي نعبنت قدم سبات قطر يقمطون يروح جينا بكتما يمسؤول له هجي سو سلازلو سي بزح ديماند አለው ናይ ገዛ ዲማንድ አለው እቲ ናይቲ ልማት የድለካ እዩ እቲ ገዛውቲ ይቀያየሩ እዚ ኩሉ ሲ መኒው መጽኡ ሰራው በከመይ ክስራሕ ሲ እዚ ኩሉ ሓድሽ ዓይነት ሓድሽ አይዲያ ከተመጸለካ you have to be flexible ማለት እዩ هجي that to give you ናይ UK forecast كنقرأكم ዝመጽእ ዘሎ 4-5 ዓመት እንታይ ከም ዝመስል ዳርጋ 215,000 additional ሰባት ከድልዩካ እዮም ነዚ ሜት ክትገብር ማለት እዩ ካልኦት ድማ ኣለው recruitment የድልየካ እዩ ማለት ብዙ ዓይነት demand እቲ skill ምስ ዝኸውን skills ምስ ዝኸውን ሞያ የድልየካ እዩ ምስ ክትከይድ ማለት እዩ ሕጂ ካልእ ድማ እንታይ ክውስኸልኩም ደለሲ እቲ ኣብዚ UK ጥራሕሲ እዚ ናይ UK statistics እዩ ኣብ መብዛሕትኡ ስራሕቲ ኣብ ለንደንን no ኣብ ኢንግላንድ ኤሪያ እዩ ዘሎ the biggest region ዘሎ ማለት ስኮትላንድ ዌልስ ከማን ኣለክ ኖርዘርን አይርላንድ little bit ሕጂ ነዚ ክትሪኦ ከለኻ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ዓመትሲ ዳርጋ 400,000 ዝኸውን ሰባት ካብ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ሪታየር ገብሮም እና ሪታየር ምስ ገበሩ ስንዑዝ ትክኦ ሰባት ከምፅኦም ሕጂ ከምኡ ዓይነት ላይክ ፎር ላይክ ኣይኮንካ ትቕይር ነዚ ምስ ሕጂ ዘሎ generation ዝኸይድ ቴክኖሎጂን ዝኸይድ ስኪልን እዮም ዝሓቱ ሕጂ ኣብ UK in the next 2.6 million ዝኸውን ህዝቢ ናይ UK ኣብ ኮንስትራክሽን ከም ዘሎ እዩ ዘርእየካ ሕጂ ንሕና ሕጂ ኣብቲ ራብዓይ ደረጃ ናብዓይ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ዘለና what that means ነቲ መጀመርያ ዝነበረ ሪቮሉሽን ቅድሚ 100 ዓመት 1784 100 ዓመት ወሲዱሎም ካልእ ሪቮሉሽን ገብሩ ድሕሪኡ ግን 50 ዓመት ጥራሕ እዩ ገይሩ እቲ ሪቮሉሽን ሕጂ ራብዓይ ሪቮሉሽን በፅናና እሱ ብኮንስትራክሽን ኣዘራርባ እንታይ ይብልዎ ኮንስትራክሽን 4 ይብልዎ ሕጂ ኮንስትራክሽን 4 ማለት እዚ ማለት እዩ ሕጂ ርኢኻዮም ቀደም they used to use power to generate ገብሩ ሕጂ ግን ራብዓይ ደረጃ ኮንስትራክሽን 4 means everything is connected to everything is connected ሕጂ ንሓደ ነፂካ ትሪዮ ነገር ኣይኮነን ኩሉ ነገር ሕጂ 20 years time from now ናይ world population 9 billion ክኸውን እዩ ሕጂ can imagine ነዚ ኩሉ ዲማንድ ከመይ ጌርካ ትገብሮ construction is the center of it ሕጂ what is the biggest driver ነዚ menu drive ገይርዎ እዩ ትሕቶ ዘሎ ሕጂ energy and climate change ኩሉ ትቕፃኢኻ ሕጂ carbon emission ገለ ማለት እዩ ካልእ ድማ እቲ ከምዚ ቅድሚ ዝነበርክኹም እቲ urbanization ካብ ገጠር ናብ ከተማ ይመፅኦም housing crisis ኣሎ ከእንደገና ኤነርጂ ዲማንድ ኣሎ huge ኤነርጂ ድማ ኩሉ ሰብ ኤነርጂ የድልዮ እዩ እዚ ኩሉ ከመይ ጌርካ ትገብሮ everything is related ማለት እዩ ሕጂ እቲ infrastructure technology change ቀደም ሪሶርስ ቀሊል ነይሩ ካብ መሬት ክትወፅእ ሕጂ ግን ሪሶርስ የለን ስለዚ you need to be able to recycle ትገብር ኣለካ you have to innovate you have to create new things ከተመፀለካ because you haven't got a material ይብልካን እቲ demand ሕጂ እንተሪኻ demand shift to emerging countries ዝበሃሉ መን እዮም እቶም developing countries ከም በዓል ኣፍሪካ እቶም developing country 65% ናይ ኣብ ዓለም develop ዝገብስ ኣብኡ እዮም
some time to come, the economic to come, the construction material to come. Are we going to give them some kind of, you know, new technology اليوم دونهم أجيب وين كم قدم كان دقنا نبانا كبس إدنا نصبيهم ذات بعلون صغا على حتى يو نزخل زخون talent زخون skill كن يدلينا عيب لك أمانتي هجي رأيو the future construction time مثل نازي هجي تريو ذا لكم pages مثل كم كل يتغيروا له قدم كم تقوم دا صغا تقبر نيركا دا building هجي 3D printers بحالالو print قبرو بعلو print قبل الكاي خليه جيب جزء تسرحي مس بعلو يقبل الكاتي prefabrication modular construction تسرحي زمسيو من قد تعمل ترحيو جيك أدم سرعة عملت كل عملت وصل كذا project هجي بتشاينا بحدا ورحي جزء تسرح انت أمسيوه the future of construction هجون بعد ما عندك سرحي يخون we don't know هجي زي ده ما قدم سبات سيرفي قبروسي ورحكلته ورحيد اليوم هجيكن درون تتقيمهم سي تي accuracy نبي حكي الحياة accuracy زخونة داتا 5 القيام سبات كأطوه زي كقولوا أتيوم تسألي يخون داتا حيزوم كان 5 يوم هجيك كمان انت عينا نتي construction designs قبرس كمان كم زقلوا يري كمان أتيوم هجي مستوى دما تي construction سي كابتي concept جميركا design operation لحد ما تي total expenditure كله كم يجر كم تجبره 4D 5D 6D دابل خير مالتيو جنا next one نزيد خون skill انت عنا skill خون على لوز بحاله قدم بدفتر بقله تاريخ قله math في chemistry physics مهرم this knowledge not enough هجدما كن نزع عن knowledge اللي you have to start learning coding creativity digital marketing and, you know excellent communication skill اللي كايو ناي مزراب كالت كاسي it has to be بكل عينة verbal written body language يكون digital بسألي بسخون you have to be very highly active كون لك to meet the current demand مالتي بحالوس كده تنكي فوق نيرو دكنا تفل على عينت صقم اللهم كم زي مشان لك أنا يقولوا سايبر أتاك ويد ما ناي the child protection of the internet. This is what they need to learn. This is the skill that they need to do. The next the next 30 years completely becomes a brain cell مزعبيو هنا بكال عينت ينعبينا هجي that give you 2013 times world not 2019 أبينيرنا 2019 كمان look there's only 10 years different 10 years different is massive difference خاطري of construction رأيو off site and near site صراحة تسهريو مسيو كان دقنا off site يقدم نيرو وجيش جينا ريوزة لنا حجز صراحة له الصراحة كم ويو and 10 years time it's going to be different you have to be integrated design اليوم تريوم تلاقوا بيمان new industrialization and construction team كم زي عينت methods تكم data analytical can you imagine كم إسراء عمت زي job عينا برن it's a new job offer new job role زي تم supply chain كله everything is integrated everything is interlinked كوين ولا مالتي then just give you a little bit of cycling of what construction means the term construction industry زي تفلتوا مالتي construction is not mad and dirty راح يكون completely تغير construction become digital construction become modern language كمان له construction become very technical very كمزي كال technology كمان له أنا technology أبو درجة بس يحلو construction كابتي planning جميل كابتي operation the low stage construction it change completely highly integrated كانوا له look on the top of that, still you got the cyber security, you got digital physical integrator, software, plus all this. What you see on the screen now is the future of construction as يمثل. Look, the BIM technology building information model حاجة كمان تكمل لنا. So I see it in here on the blue section is I'm on the blue section. That's where I'm. But I can't do any work. But not section C. اليوم كالوت صراحة كيتسهروا زي gray green كيتسهر حسب مسرين قالنا كلها ناس interconnected. That's exactly what construction industry is going to look like. For operation جميل design manufacturing كلهم هذه data construction أبزي لك هرم operation دما on the left لك. So that's the cycle. Then
are you ready for the future ዝብል ሕቶ ካሕተኩም እየ ንኣኻትኩም ቀደም ብማልካም ኤክስ እንታይ ኢሉ education is the passport ይብለካ ትምህርቲ ፓስፖርት እዩ ድሓር ድማ ሎም ንመፅእ ዘሎ future ድማ ሎማዓንቲ prepare ክንከውን ኣለካ ይብለካ yes it's right so how does that relate to us ሕጂውን እዚ ኣባሓላሲ ሕጂውን ትርጉም ኣለዎ education is the passport to the future for tomorrow belongs to those who prepare for it today ስለዚ ብዛዕባ ፅባሕ ንህር ትገብር ኣለና ሎማዓንቲ prepare ክንገብር ኣለና ይብለካ ሕጂ እቶም 10 ፕሪዲክት ዝገብርዎ ዝመፅእ ዘሎ 2050 ሲ ኩሉ ነገር ይቀይር ብዛዕባ ፋስት ዝኾነ ዓለም ኢና ዘለና ስለዝኾና ሲ ኢኖቬሽንን ከድልየልካ ዲ ንክልተ ይኹን ንከስተመር ንዓና ማለት ነቲ ሕጂ the shape and offer infrastructure ይብለካ ኣሎ ኩሉ ነገር ተቀይሩ እቲ ሞዴል ተቀይሩ ኣሎ لما كم زي جيما the new jobs industry create حدشت قدم تسرح النبر سرحتي no longer required جاي يسرحون يوم redundant تكون يوم كم بي disappear كماني أين ريوم كم دعنا the way we think تغير له the way we do the robotic نسب غيره قلنا تسب ايكونز غير تسب ما قالك سرح كسرح نوزخو سرح ما كهلو جي the idea كله تغير له هجيد عايدة أنا كهاتك دليل تسبسي ودي سبسي بتفطر سي adapt يقبريه سلز قبسي are we ready to change حتى ناي داروين قدمي 100 عامت قدميتين إسران 200 عامت قد تزاربو استقاح بجي مثلا الله and it's not the staff زخونا سبعي كورن ويدما the intelligence زخونا سبعي كورن ويدما the survive ዝገበረ ሰብ ኣይኮነን ግን adapt to change adapt ክብል ሰብሲ ነዚ change ክፃወሩ ይኽእል ይብለካ ሕጂ yes ጂና construction is change are we change ምስቲ construction ተቀይርና ኢና ዓለም ክቅየር ኣላ ንሕና ምሳ ተቀይርና ዲና ሕጂ ንኡ ነብስና ክንሓትት ኣለና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ እንታይ ክብለኩም ይደሊ this is my final conclusion ኣብ ሪቻርድ ብራንሰን ሓደ ግዜ እንታይ ኢሉ if somebody offers you an amazing opportunity but you're not sure you can do it say yes then learn how to do it later حجي the question is this رأي أساسي كابزيا حموش تشديشتك وين محاولة نشتري كابز خونسي سلزللسي أبتي نبينا big رخيبة مالتي so the human may be the most adaptive species أب عالم سلز خوناسي نحن adaptina سلزي أبز مسئناسي we live in 21st century سلزي the future of future construction كفرحنا يبلون نا أجاهم you got all the talent all the skills just open the information كيفكم يدلي أبزي وده جي volunteers don't necessarily have time they have the heart لذي صاتكم كلاتكم volunteers يخم سجي كلاتكم صبوا لبالكم and there any question لكم I'm happy to answer later on